Hina finanaway katawit ko sa HONOLULU Glomalap katsun Friday ke week ngay perin weekend pa ngay mana din ke Friday nga ke fakulamalam singkat ke mainche owo karang niya ko misle makat palakin ni ke pel si ingi aparang finrak si lak na ke oye ka si ingi alin na yok na pa sipe nga alin na nga ingan la ki kain man o mga parang akan na ka wikum pe ki pel si ingi kung finke let me show you something right quick if you want to know what it looks like the weather it's getting laman losh la ingi natari of course it's 7:44 but that's a live shot of the outside the front part of where I live. It was kind of hot today, but man, I can't complain. It was there was no storms, no hurricane, no tornadoes, no earthquakes, and good stuff. So yeah, I want to welcome you. What I'll do, I'm gonna mtawag program sila mtawag broadcasting sidal kun wala ka to sa kung happen na nga ta kangalan na excited ngayon la may kalayang lan talip ko siya nga Michelle Apail fansik mo makin masiyaya ki Ngaso na o sinlim gul singi tanga ito lam talim gul utwa sil me waki show pensaman finanutwa nange sila ko don suwe nange paraile nange show you I'm gonna share the world clock with you but in the meantime once again, I want to welcome you. I appreciate your, your generosity with your precious time, for allowing me to be with you this beautiful, beautiful Friday evening here in Hawaii. Once again, today is June 30th. Tomorrow is going to be a new month. That will be here in Hawaii, July 1st tomorrow. And the special election, congressional special election, is gonna be July 4th in KOSRAE, Pohnpei, and Guam. Here in Hawaii, it's gonna be July 3rd. So that's gonna be Monday this upcoming week. This upcoming Monday. Without further ado, I'm gonna go ahead and play this beautiful song, HONOLULU. Finbay Fake, I'm gonna go ahead and play this song. Kaya ito na pa
Kalau malam kaya kayo makunon sa bungin sa English la. I hope it finds you in good health, spiritual and physical health. Ako met kaning praile. Tiguron sungay Daria. En alle våra settings ke audio sin para unna kados ko pang ba. Dari ngakum to gani pa dagi petching got proy. Kum gat flatlash falgirin fakulo kulo malap ke kapun week pange ke confrede finen HONOLULU ngena. Raklen lai shafla week shinge ma nega washama kumak we kat ke param dal kat ke fakulo malap. Assume ke kalang lom lang si pay lom wangin ko kadita ka in line kolom kulo malap ke mis lama nagawa siya masikya nagamulas pa ng finraksilak mga ako nag-iuya ka sa ingi nga kayo nakfas sa kipel sa ingi. Idin talaga lepe ke mantene ke lain mising kat tenarela mafkum lang si molin mitla siya na yok na pa ya kum kalwini na in hakuya mulas finfela. Kat kulang malapa pa madal na ke finraklas Machilo mawiya pe ke pelchingia na manas na sis pabam tal wikat pe kalwini nakin show ye mashlon finchaklas ka kenalas ke pel na kaywa lelakidin kay nesmak kringet na shum kay sam las gugulas na kaywa inkan fash ke masap ka akwak shamakat da kumake na sis kaysie yok na sis na kaywa shamaye kin mitlal fungi kat ke chibe fakulo malap chiba am tal yok kinagimana kaywa ke kum kol mamulas ng gipel sa inyo mainche wo siya makat hakelin pel na kaywa kat lo malam chumbam tal yok na kaywa kat ke fakulo ke lang si pailom na shish kanya ko wo ese pasisel ese kalim lo min kay ni kasain shish tin kay nakelin kay na kuye Google asa in kay katwe kay inte kanaw slash yesinsi lo malapam tal kat pro na shum fakulo ke nen munan tum Jesus Christ met lang olas kat pro Amen. Kalipangan nga, don't you rek masing nga. I just wanna nga make sure la payas audio ki. Afing nga ora tapang oh na. Nga mo bumana kayo. I hope so. Well, I'm going to share the
the world clock with you. I'm going to share the world clock right now. Here in Hawaii, it's once again, it's 7. One ash volume ke audio ke. Nah, man. Let me see. Hold on. Right here, once again, right here in Hawaii, it's 7:53 June 30th. Okay. My apology. I better settle down. So it's June 30th today, 2023. Guam and Chuuk, Micronesia, they are 20 minutes ahead of us. So it's right now, today's Friday. There in Guam and Chuuk, Micronesia, it's Saturday afternoon. 3:54 Saturday afternoon in Guam and Chuuk, Micronesia, KOSRAE and Pohnpei. 4:54 p.m. Saturday afternoon, Cor Palau. 2:54 p.m. Saturday afternoon, Nashville, Tennessee. Early in the morning, Saturday morning, 12:54. 6 more minutes until 1 o'clock. Early in the morning in Nashville, Dallas, Texas. Kwajalein and the Marshall Islands and the beautiful island of Nauru, they are Saturday. 6 more minutes until 6 o'clock in the evening, early evening. So it's 5:54 Saturday afternoon, late afternoon or early evening in the Marshall Islands and Nauru. Denver, Colorado, 11:55. How are you doing, Jordan, Naya, and Lalala? How are you guys doing over there in Denver, Archelaus? Brother Archelaus and beautiful wife, Martha, Nikki, and the grandkids. I want to say hi. Over there in Denver, it's 5 more minutes until midnight, 12 o'clock midnight. So let me see if I skip Seattle, Washington, 5 minutes until 11 o'clock, Friday night in Seattle. Once again, here in Hawaii, it's 7:55, June 30th, 2023. I want to welcome you. Once again, I want to welcome you. Thank you so much for your generosity, for sharing your evening, for allowing me to be with you in your home this evening, okay? Lagi nga kalim yang ala na hingan na pa kulo malapla nga kung Crunchville ba o ke oye ka singe nga finshak. I hope, sincerely hope that this finds you in super good health. Okay? I'm gonna go ahead with 2 songs and then hello, welcome, greetings, Lakashumna. I'm gonna jump into the agenda for this. The reason why I'm here this evening on my broadcast. As you can see, the special election for congressional 4 years at large seat in our federal system, Micronesia. This special election, July, Lena, KOSRAE, and Guam and Pohnpei. Finan Hawaii Monday, kada sumara me cast ballot la, kada walk in vote finan finan Hawaii. Na nga tena shula reke ito lo nga may rek penagyan si makataro me previous election general election si ma shakalek Vice President Honorable Vice President Aaron Palik. Apakan mamay si Kakimanda, finan niya July 3rd, and KOSRAE Pohnpei Guam, ilalit July 4th. Pangan, len siya mga kadekain si Baya, ora pelat ko, ora may 4th last na ki special election siya may siya representative siya last finan KOSRAE and the national government, Federal System of Micronesia. Congress. And let me find a couple songs, okay? I'm gonna find 2 beautiful songs and then
Como me she tell HONOLULU. I'm gonna let me play this song. On ngay makate yak ke lomal finanya ke Sunday services last na ngay sila ko nun sung. Nana le wo wad ma singi. Kaya kulangan me. Ngalita nga. Kaya on sungin fale na fakat. Ay nga. Pange ma si finpa me. Nga si dahil ko noon me. On makatiyak na nga kaya mga singit ala na kalim. Tabensis nga tayo flok yang na ki me.
Sila que non so sugon que me masing nang afa ang sila que non sugon nang afa
실은 그런 수공을 Elail Shak na siguro kumatayin ng tayo kaya kilala na ilkuf na pa Shuk nilup Ilshak na shuk Osif pa Oh my goodness. I love it.
kata wala very good. Kung siya ngarapat like it on nail na pakatari. Change my life. Ngatang din ikat manap din bakong tayo pakatari. Takasilalsha Congressman Harin Yanang Iltagaki Polon Pelshima Palik family Finanyana Elos Infighty me members Palan Palik Saya Mamta me Kona Elos Tago Tagani Finanyana Napangay Iltako na yino Ti falya na marriage si Maurek nga pa ngay lawsun ke Polon Pelshing at ako si laing ko ngalalin mo fast pa na ki tagay no sinasin talik nga na ki upcoming election ma nga tagawela somwi me taga ni malo ilosarang palik ilos me para si tel me performances lalos mga som shukyepe ashke me YouTube ka katama ilosarang nga shukye ashke akaliminala kilda na ko taga na yun ang medal tuyak peon ke lomaluwa nga tuyak walalos nga kina me ilan ito ko maitlan balik ngayon talang supporti me gugulalos ngay nakiban na finbar finsaklal mo ilan to yakin me shokyak yagel na ki napafas ni pa kate lakok lang kate lakye nakipulon Pelshing Sulpe flokle isit nga pail ingena siya nga di nga finne sam ka anangan mo makisipen show ka kapas mga itangali mo ilala na kinga sam ki me finsaklak mo keni ilan tauyak nga pap na same thing pap na ma orang mo me alana wangin panail yalak ngan akademi la pangil pa nga kibento ya kel makisiping ali mo
God might KOSRAE ka federal system micronesia benefit ke leadership me lalo sa ngay mo ki ilrik ma me private sector ilrik ma ki me bank mamailero pail shu kilan me in ash me profitable me organization ka corporation mailerik ma kengi it's the same principle you know los transfer nagi national government la so same thing los me orain mo investment la los yok na nagivin ba katram ke laban mani ma en merke sin sang kasho en micronesia la pashi ma dal kana sin state KOSRAE state ponpe state yap state chuk mange me la los in mit kolas ngain me or makin wisely losin invest when pangafakla ash me project of inshaklan mit kolas meta with good intention los finshankin may nash me in kapkapek when fin wo successful me investment los roelangen na en chis finan KOSRAE ka ferit system micronesia benefited ke kigat ngat tali na illusion pel si nemiseng igat limo we have to learn gatin nagdin me learn me from our mistakes in the past aro pang elo pa si current vice president il pa si leadership sa si matako aski me government la sa ingi na very system micronesia Pangit si Peter, mahal na patkol na pa canning. Aki kind same kind of quality, same kui chuos ka nanak chuos ka orek ma wobo, orek ma pay nash me kalme yan me representation lalos na sinan federal system recognition ka no KOSRAE in particular inash me kap ki me baton felches nge. Siya mo we have a lot of control over it. Nakain mo chingi fin takanang kikain of sing daki at this level inchuos nanaklalo sin ilos fin me ngaitla na ki me well-being lan mitsaya sacrifice losi sacrifice in kain rela wo na sin mitsaya pang fin raksila marangalin na nga takangang sinapa egitin siki Shakalek Kenny, new leadership, finshak, sahasya ka finshak yok na siya na finan KOSRAE, yok na finan micronesia na fin KOSRAE in particular. Katama mailos na in relango pailos na in masyala infrastructure lars finan KOSRAE. Los inurimakin maning wisely, inash me accountability, inash responsibility. Lalo si losin liye tola me falin rek na ke losin masala airport la sa ingo losin norela in improve communication lanen KOSRAE na ponpe KOSRAE na ke state siya ka KOSRAE na wai ka KOSRAE na man liye marsh project Betul fel siya ngi ke orela direct connection in mo nga palala ka in Belgium talim kul se wias musil da wangin le kan da finan no kat ke liye on the me on live kat ke liye ke la me ore ko il faka na harspel ya le upegedin rela connection I mean fin posla me makin me devices na da los ngina financial overload me internet overload or whatever you apangikain in mama nga mo keep on pelching at this point in our lives in our improvement ki mga apangikain investment wo losin masayala me mechanic class ni rain wo masayala nga tala harsh me project shield elosaraki hospital la ngalo mo lusin pel nalo si paingin na lo si masaya hospital or renovation ko aksa sa ye hospital silas nge aram ki airport silas nge hospital la sa na me na ki wifi mga inorela in akfisa sila na wala me
en KOSRAE målen med KOSRAE ngi kapang ala po estimasing mo kinaas masaya pa yang arangan nga ana si kapang may kanlangin na tanga fin isama kanan ngan malayok si pepe tanga fa me share tapang si pepe si ngi parang atako ngan si kiwin na si pina ng siya konyang or sila ki leinin ka somla ni kipena pa ya fno arsh me wona me mana ki wan kila me si dara si kala na ilya me computer scientific orang aten arela wo tingi nga pang keni likiama market pen experience la man ki penel chuos paye me keni klala na klala il wangin tafulu wangin me shangin go wangin me ilya lalan me ki shukla naksio sila mama nanchu aksio si yakleo kalan ilfin maile som representing kat na ponpe som representing en federal system Micronesia na Washington ko som negotiate na ki ilya las may nakfoli yaklang kal pangan ngali mo wang na pa ilya lal kani palsis lang kanal kat keep siya nigi na reliability lala kung fin fakang masi alas mo kumilal mo le kay nakfrashela nga saram ki nga fak ki RNL ta kanina honorable vice president RNL ta kanina nga fakla nga so maklem you support lak nga we Google and palike wang na sipel nga mot ko mo makisipin mo nga siya mo ita infot like any nga ora na kisipin na naklak mga limo en KOSRAE kayan firis Micronesia nga limo Italiano na benefited fin vice president honorable RN le to serve in Kashikat min anaki Kenny 11 na RN il Rick masilaing il tenalenin nalan shuklan son na siya siya pa na online kahit pamuklin naklalos siya pelos ng Italian at ching afin sa umuwi ma awalayan KOSRAE and Federal System Micronesia na kay national government na kay governance lang ng Federal System Micronesia Federal System Micronesia government la siya pa na ilos mo ko ang hali mo siya pa na arts difference kainurela insang improve may mulan may class finan ko sa na nga tuyak pe ka nga siya klakulan relak agon dan niyam tak nga sa raminti min kumtal fit niya nga siya kal mga kikiya asa nga may orela telia umtak nga sampram na sumsugulan na kumtal nga maliyam ta kuflan niya na fin sampram siya na kumtal dala kikiya masapan no parang nga academy nga fact lagi RL niya nigi penailos sum na tumaluwel dahil los sas unilo sa akula tuyakon nga tuyak pa na wala los tuyakon kay lumaluwel at siya pa nangan mo napulon pelsing ito ko yung dipat na yung siya election siya to masing masira nga tepe namin They alle show pa kadenak din shuki na yok na naki national government fin naki level 10 naki state ko municipal level ma dal di kain ukok show naki fin bata ka naki national government yung minali na yok na pa respected sa may kain tako tafikat la wo me ponpe naki national government la siya na pangay supe na yok si maurela me ngata ko ngate na ala sampil kaya ni ki plan sila kung ali na mamaya wo na si finan KOSRAE na parang nga siya na push na patok na me ngat sige liya din likilya ki si chingali lai fakya nga anak yang afak nga fin dia mo masih kuluk nga fin urip makin masih nga mo kuluk nga salala subkum talin mo li tipangin kenek la ka ngale na li nga long sinapa ye Google ay kani nga talail me kum tal finite long mail me la lapsilan church to
Ani kun gelusin pelji kat na kuamen kuam pa sien manan sid mit forspain mit naklak in bel magat kapa ba getting a like us ngadi long alena we alena fresh molin me piru ka fresh na pa kumin som shu kumin ma na ke parlan fela ke il da welte na lo na ke kain mangai alena focus na pa ke mo la na nga parang ale she ko na pa ali mo me consistency ke mailero alena kain nak yok me magnified na pa ke le som na ke level siya na ke national government ngayon. Parang ki nga wala pa na ki nga akalimingin na ars na pa issues la kat may kunis siya sek na palakin ni masingi ki kat na finanaway ka kuwan kuwa mas mainin alinainin na pa nawayak le asik nga siya montari nga fakke broadcast lak somdala kinanakla ko finwo communication lars na sin may call lars ke national government nga la si mo ilo si shuk na paila ilo si ito la me kat palakin ko kainin problem for kat encounter ki kat daki yok na finan kuwa mawai nga mars control lal tal ki kaini shas ilo kaina tracy kain oye ngayon. Narang mo feedback at saka may magdekain comfortably communicate na siya. Kung teka look into this situation, if ako masile. Mani mo siyang sekpen natin na fuses may mulan may matasya ingin na even more so ingin na ki 2023 problem ka ilya masikyak finan Amerika ingin na yok na finanaway ngalalman kuampe molin man kaywa molin rain molin mungo yok na mungo pel sa flash mga mobile casting pa musing mobile casting musing katop pump station niya talal makers me kailan si ang mo pump station mafusha me moloingi na pa talakos siya ng alakos 2 years ago talaluo siya castling 2 years later pangamamasik ako na 2 more years tugunya luo pe mafasha ma nakaway hitte wang niti fusha kan kuluk lew pe laligi pel kada ucha na ki store yok na ki supermarket maungi kidin mall mo packing rice ko basic grocery stuff items mga pranin twice as much na yok na pa na nga ito lang kayan may kusay mamtayin na may kunisya mamtasya tabi na naway tabi na kuwa mga alina ildal struggle na pa na Nara mga akademigang sin may kusay mamtabi na nga Matafi na naway in general. Matafi na naway, matafi na nilo, matafi na kona, matafi na maui, matafi na lanay ma. Kosin na kosin naksamatye kuy ke ma nilom talingin. Mama siya mama katarala yok ke lucid pel ma kantara mga ana ke fin pa may kusay, kosli may kusay lan relamat bangay may kusay pangay matayin tevan siya gigas ng dal tapu siya wisiya taga matata finanya no na mungkuy maurekle kipel singiya alan na wang inilya alan na katorela wumana kayo abang matayin kalan sa finan tevan siya katagasunan niya no pelsom la choir tevan siya katagasunan niya no ye karsom la WCA lo atagasunan niya no sulpa choir mele matagasunan niya no sulpa WCA pon pa atagasunan niya no
KOSRAE ngai ta la na phone na mugugunge KOSRAE ngawi muguguge katore la mga wang na pa ilya ke inge na fin sikyak inge na yale na ngapakumta may kinang man kat finaro man ke kat daram gugulas nga katin nak tin wala may malong ka yok mo mapakat ta ke kat ke fin pa ula ka end defan siya kidakat singe Kiga twin fof kaya katalin na kain yok na pa katorela inalamin katira mga kain siya na phone na katira mo tayo inalin siya uwel pero ingin na finanawa nga te recommend mo in akfariyak mga min for the next 2 years ite guarantee na pa ite fresh na siya koi nu pe la kulukla pe likimeta finsakin sa tawa faksila ng tapang mama Kadito la sikyak ingin na finen Amerika ingin alin na molin ma yok la met ngin na dan or maluwo suga ni wang la kara ni sin met ma struggle go flying mol ring ka me ma ingin na min the assumption na pa in met ni go in flock direct ma ara pang ma sikyak finen Amerika ingin na finan na why in particular nga ma news luo ma sikya ba ma news luo mga alin na nan ka nga kina share pa news sige talimtan me talimtan niya singa likur si ma dike siki wainay western paradise island dike siki talik siya likas lik for siya likas kilya tasuna siya talik singa ilikas kaya talimtan niya singa likur singa talimtan niya singa likur singa as Queen's Hospital Maninchifel pa tigas ke dal Europe brain surgery ke Chifel ama nus na wo si ma sikeran pa talik singil manile human ke while miraculously onalan il recover alina ay nga na pa nga pa kum datalim na force talikas niya diktor si Nekiela akademi la talutan na usi. Takainin mange pasikyak na masinge tlim da singe ke dikasikel ngel karni safla ye amo wiklu le nam singe akademi aklay ko umana kaywa na manikin la me ngamagala masi sa mga orang amin ngan share ngabin isabat na nga akademi ta pa me pangasipin tagasilak nga Kina si penakes makinye mete KOSRAE met ponpe met kuam met kawaklat finen kuam met lak finen Hawaii nge namanasya naki fin pa election singe pa rekemande adel namanasya lisam me ngar sila ngali na yok sipe nga tako na mana kisipen ngali mo makite benefit ke nakikat Kikat da siya yan KOSRAE kat da finan yun ang alina pas na pa ilyain na las mga ito na pa ngamot kumakain aksyosi akte na nga trusil na pa kaya nga lalf na pa mo ilat ilti oralan ko ilan me fin pa il me toyak sapanas me chop si mga ki ilan nga ki wiyar na nga ki ilan toyak lan mo dikiya nga at ilangan sa nga laure mabaya nga ti pangit mga katsugin kitin benefit ki na pangit nga ti sam mo as may chayor mga nga fact na la alayok na pa si bengali mo hingi na katin na pa kitin sa may pangayok na ilsa siya trusil na pa ki magugulala nga ito lalete look out for himself look out for the well-being of everyone ara parang nga na atago na nga siya na ka-efe siya yan na mawiyak pa nekyela mawiyal pa nga first cousin ilvinilasim kun paltis mata ilma yita nekyela ma yita na pat malama we papalsis dal mtana kian lan tolayna finan yita harang mo ale pang mga ki saman nga kulon singkat nga kulo lang kain taga feel pa na relang ngar sila na siwos ngay
alin na nga finrakan me ngosilak ngayon come through na sinmait nakawa may opportunity in kain we may express ka exercise rights lalo silo sin me cast ballot lalos ka in Chilela me mait milos lima ikay nawal katla na national government siya isu na yok na pa wangin temay kisin siya kin ba tools sa citizenship siya na finan ko siya na 100% ilal me confirm iya ka approve iya nagos fin som fort ke me mantea finan Hawaii ka Tuesday finan kuam ka en ponpe ko sin na ko sin me civil pa na 40 years nage dual citizenship sin aspe me issues kaspe me mama ita kanige referendum sin mana yokspe ma il nagdin me fort na ke ko au kia ko moye they'll ilos pay attention nage ke me lenin fort ta yok na masi ngai to for sure yan ki me urik ak fashi yak pa me dual citizenship sin en KOSRAE kat me 75% sing il rela 75% sing ke last time to yak din me fort na ke en KOSRAE los approve ye ngama aloma en ye chuk pa then in 3 out of 4 states in a tolu states ngayon now gebang constitution aqua ke constitution and versus a micronesia Ral me vinan ye pe lao ki weyang en pon ben KOSRAE na me dual citizenship is going to become a reality yale na kide benefit na pa ke posle na pa ye me market tari leke amo me inye na finan KOSRAE en pon pe ruk mange harsh na pa ye quality na ke mai na ekain run in ak fashi me cash government like finan KOSRAE na it's even more available in na pangas met last womat where los retire like military full of KOSRAE na ito na pla met ni kanale na yok input ka cash lalos na me running and government like finan KOSRAE Aure pang di la ifaka me lucian me ngala lalfim nga mot ko ma sabi tari pe pang nga kulo mala fin pa ona nga kalami nga tena impartial nga partial ki me broadcast sila nga tena me kasin ko kalisin ko lildal me contact ye no phone candidates nga gina siya ta ka show up ka Tagana ki me interview ka me discussion sham sin siya ma Q&A questions and answers answer na ki me yasin ko ki which luwa mataria Ngaitala Yosin Nilsom ngaitala nga hindi mo kipsan si pael me inilan kaya ngaten nali nga miss the his entire interview Kirsten Jackson pangali most of his interview. I was pretty impressed nga porongo nga lang si liye porongo me masilala le una pa nga both nga kaksakin me kaksal kipsan il para masya ako la kisin siya na nga kaksakin pe topal Kirsten na kaya tayo na tagalag nga tagaki subelke ni nga ki may sang opportunities ingilan sige awal ka instead of the state level makilan din elevate him to the national government ilan kay nawal ka lang yok na pa ilalal sungi confidence lux ilma ilakay Africa awal ka lala muna pa ki congressional seat ma special election singi sang decide ki manteo Finan kuam na Tuesday vinan ponpe kuam na KOSRAE finan away pangapat lalo nga mo agi konten dia lila fin ash mat kum del daki matay kum del daki paya kila sugo konten na ilalin na anakan mo sugo ka matay si lalin nga ora na nalin na lalin na il foroti na paya talingin na Ama pa penara, ilaga na stroke lang, ilalin na stress out na pa inara. Kadin nagting cash agdin me.
solve problems sila. Anikin life ako ngamail alapos le mukul wa el atel woliki al paik kaya anikin life ako ngamo atel el fall ngamo average el alapatelan ngamo tangi pangon nail me anal sanan ko aten farsila ng dal mo el dena wang na chill mang el pangen Ulan silbe sang sugun ngay. Aki silbe fakulo malap pa Arnold. Talum ko si mga shailawan suwangan sang kesla ngala na ngalang sinapa siyak man kulo kada sik volume na ti karaten ala na. Ne silay ko non sugun ngay. Mana sintalikan papan ne kiyas nga pain na nakatin loing na si katin men. Kateri naman pang masap si fan na ma kumbinakos na si work kaya masap si nga ulam dari di kasi na kayo bang naki nga ngisi papa talik pang papa ne finain ko siya kateri na nagrin loin na kaya manapay talik pel nga na tal boy nga matal agagan sin nek yalay nga manawang talfin Pana orage pelon pel makat kapar lakan en wakil dal tar kal misel kan po set lik sugan waki makat al lik kan sin babat mal dal ngin naket pati ako sin naket dal kan en wakil dal tar the best of Mary Lou, mas best of Mary Lou. Basta pala pangangang siya kung talinin. For mo long or silak na special lesson yan namnas. Well, lang pa na the best siya, Michiko. Ngamoy last main learning yun. Talikuyel, Merlin, Cordelia, natal pa talik, Mawiyel, Merlin, sinanawid ko yan. Asyaw laluf, na telisam. Shaulal, Adeline Fletcher, Louis, Daniel Kavanagh, Asa William. Alalig natal na Richard, Papa Pin, Nila, Shaulal, Daniel.
Ay, kulle, una. Shidal kundaun allan oh, Natalie Kuyel, Masaki ma talik natal stand lalig post ma taliking kuyangan talik kuyel mar kawag na sila silpa pa sila si mar pa tikinis na ilpa pa ring ale pa kung tal mar classmate lang mar lala na kaya kil mo wala rang ala na kasi maliwang nila pagpagipinan mga uyapel na pandemic siya lang na yara nga at na wis kumagana na sumnatin kaya ka na sumnatin ala pa kung tal na pagiwang na sila lang kasamalan kayo nga ilang kawalya may campaign adalas may tail ka partnership layata Nie się gorąco makia en KOSRAE, on nie ken KOSRAE, en kato się świnen KOSRAE. Kalik taman siya pa kasum tara yak la chile nan taman siya ka we katra malasin akrasel alin las finanyen len na kaiwa falewo ang awi mo guguya kada akrasel orela len na may na kaiwa inchi uya na gatsop na mawe so palwini we ochin sindali kuyashwa
Pastor Balaga Pamptaile, Pastor Shimeon, taking Steve, taking Tagmele, Chima. Next year, thank you, Mawian. Mawian, Nelly Church, I have a pain. Pangasyaw, Gal, Kenya, mga kundal na kundal. We fought Tuesday, kundal yung fought like Kenny. Akiwong, sige na Akiwong. Ne Carmen. Now, pangan. Ano po na siya wala Pastor William? Yan siya pa Dale we fought Kel Kenny. Dale vi det fought like som pakke ursina Pastor William med email. Mitt medlem Cornelius, så Cornelius eller vi på fotboll. Wow, maar we al net is ne Carmen. Well, broadcast like I fafele na ki kapin kapa pange. Finish kun having fun. Come and enjoy on mga sulelang
tali na kumailon sa bunga. Wow. Mungo si mga lang si metin mo lang pinag-encourage kusay saya ni Papa. Papasak boyfriend kasangay na surprise seek. Surprise seek. Sangay na boil pasak run ka. Oh my goodness. That's heaven on earth for me. Heaven on earth for me. Nej, var smatting faktiskt så många sidor kring. Han kan inte få. Ta en gå sig då med det gin society så walk Will Wilson mile wangen leki. Malim gar som na alena dengan masakna kat na alena way leki alena shocking na pa enesis. Awak cerang unsugung long alena ngai samon na pa ngai ginai ko. Ngayon tal taga ni som nage pati silan taliksikin tin masinatal sium masium na technician tila Waikiki Beach. Angat som ta ang awis system sin the speaker si som unso nga sang nage ngayon ginay fo ngati fakin me ma unso nga tanala onin matanan may force ka me tayak ta ngail taga ni mtakat taga ni yakon wina on ke on so nga long se on so kina nga long on so me ta na ingi na ni kina nga kat siun ya on ko ta ngail long on so na kat taga ni nam ta ke part wina on ni kina tari on so na nga sila ko on so nga nangan ma ngalia nga isa mapenan sang akvalat si arslal fidfela na falok na yurin dapat amar so saya dirigiron sa bongay. It's working along.
Kaya kalamya farin chaf lapang procha silok Kalisam ngar silok niki Mante ang kufimta finanawai, kufimta finankuam ponpe KOSRAE Tuesday, July 4th. Special election ang posisel ke posisel ke misle ke nanakwo lusan. Kay nanakmanas pormo ngar sila ngayon kadinda kay ni Sakalek ni Kalsis. Otlal ke July 4th pinag KOSRAE. May dutwe, may Malim, may Devon Chat, may Sila, may Tuela. Namanas ang ke posisel ke misle eget nakwo. Ozuwe tayo na nga wala si Proya Pangailin mising katangon Aloha Friday kalmi ba kumite club makichetisen abang atirit makichetisen yung wala pala nang ingan na pala system sintik na allow me ko na crash sila protest sila naglumalan sila Mr. Benjamin ke ilay lang at sila ko ng subulal isang akmait ke isang kesla broadcast sila machilu mawiya penginan ako lumalang na siyum pero ay kaya fikatilan kasi yakum tingpar talik na tum
finbar mukultamum ka mataykium attorney paray kaya fikatlan kaya isla oya sa palan pela ako ye mulas kak failye ak nesa si mulas kritma kaya may nalasin kata ilan tres kaya puro mo yan linaingan lang at trash may kadakus tayo nag-supply alpung ila kumo baka din nagtinak trash kadin na inalin na ka na pa ilad nila so imbar masikyak kimola kumo taga dito lamang ay papen ang ikatang mamakadit plan yakya kimola kumo Kadin ke dikia mama kulub kamaupe kapinaupe kadin na farsa di kaibelas kadin na lang sila kate nakrewa nakrewa menit nakrewa second nakrewa in molas kadin magayin aking siwayal Marabas na sure palilaki because yung laki kanauskat lang ang rakat na spalling lang ang may tapos final me fel ko altai pang nga kulo malaki kung kain wiya ke pelching nga pray late sang aksa fiela broadcast lang ratgan pray kat flat na last kulo malap kadaklin Arslom Yurosh kat kulo malap ke misla ko siya makit palakin ni kina sa fiyak le kay farintari me fintrak silak ni fintrak mana ke wa makat fintrak na kay nak farsiyak le kat finrela mama katrela ti farfal na ke ako na mudin tele kat lebe kadito pa tal komita ma fintrak klas kan na klas ke benalas ka kena las in kain falawo kat lalfungila may siya kung sisniya nag-position la, nag-government, nag-church ko, ay na siya ganin organization ka, corporation ka, aqua ka, institution na kayo masih file ka din na bagitin isam game, ka din ito la, wangin ko la si Fena, wangin ito la si Fena. Nagawa arsirosyo, kung etin na siya ka nakiyoki, insang akfashi ko insang cash o molan may finfelsi kung morela na siya kirin matayin siya ukay Apa nang ke finrak class na ke week fashion na ke Monday finan Hawaii Tuesday finan Guam and Ponpe and KOSRAE finan KOSRAE ka ana siya sa Micronesia na manas kumitan na class kumita mamarsiros kaisi Nage finsa class ba kring kain silela may class kasi may makatli may falin kain akfashi ore bakin talan makumsang na silos ilos kain kain orela karing yakula los ka governing wala los in kain akfashi ka akwoye kaspes ka modla sin felsingi masima Orain na nain wo ka prosperous aqua ka molar finfela. Yok na same ka na KOSRAE in particular. Kadita la mari wa finfela wo misle ka wo aska yen mama aqua kia finfela wo na kalain sa plaza gada ka in focus niya tin kalwin na inalu na siyum
den kalvuni na in rore malasha in sang kye krak yok ye hakwak lom fin fel se na ba nang met kol siya makumaki na manas Akie sang pasi se ka sang o ye wo na shin me ta kidin ta kai ni akasha in shaka mai kain kol kat ka awal kat le na ki government la fin fel se ingen fin for system mai kris ya pa am dai kat kulo malap ki ma na ke wa apena ki ka kala imitaria fin shakin kat we ka inte kana wasla mkui ka sham las ki pel se ingen ka kulo malap mesum yok ki na ke wa at kulo malap ki maana ki wasya makum akola ko makui kat ki mo las fin fela at prayer chum babam dal kat fakulo e kaksakin kom kenin mo dum Jesus Christ mitawas kat pray amen kal dari pang ay kulangan dari nga mo fall akin na me wilkas kat fasil pa osun ki me broadcast si Lakan kin la yar broadcast itu, ta fin tracking ka in our broadcast. Ani kenya tawanya del candidate Kenny Palzi fin ngai ka track from the two. Ka Henry met ki afrasia election siya na kete fa pangan mama sikya. Kilo malap kum take care make a place. Hello, I love you.